Ka Zonal Youth Convention ke Basau Jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ki bahap hapo ke Zone 6 kalakut no hinin keski kepalawan banyak syem benta di samla ne ke keleng ki benta jong ke parish Riboy district la pelong ya ke convention halum Sinai den parish ke Riboy district ke jing penkot ya ke convention la sakhilang do menteri uba al hek ki padar bat ki wei la penkot ya ke convention da ke jing pensdang ya ke mas bekoi bot ki cultural program ha ke por janmiet kani ke youth convention ke bajulong shisien shisnem katemu ban kintiau ya ke jing ya teli ha padeng ki samla ban pensluru ya ki ban ya treilang na ke benta ke bha ke miat jong ki balang bat ke emlang ke salang baro ke wei Jens Kem, nama kita di jumpa kita aja pergi jumpa di jumpa. Ingat bahawa baru tidak dijinjit dia yang ada jumpa jengim, responsibility yang ada jumpa jengim.